May sapay, kailangan tayo nga ag-absorb iti Word of God, especially iti life ni Jesus. Kasi daytoy lang ti makakaya nga gistan iti last days. Umay, dadjay prophecy nga kanayon ko'y bagbaga. Negative and positive nga prophecy mangyari. The last days, perilous times shall come. Mangyari day. Nga di perilous time, napigad, dangerous, the last days. Amen? So, umay day. And now done. Naibagan na giti apostle na day more than 2,000 years ago. So, karutatan. So nga ikararag yung adita, makita yung mangyari ti spiritual realm. Amen? Mangyari mo ti positive. Na God will pour out His Spirit upon all flesh nga mang-believe. Amen? Nag-prophesy da, nagitilalakay, agtagtaginap, ag-speaking in tongues na. Amen. Mangyari mo't dayay, naging gana ti rapture. Nabanggit ko man ang speaking in tongues. Because, ado ti churches tata, nga madida dayay. Basahin nyo yung Mark 16, verse 17, ni Jesus nga mismo, tinangibagay dayay, after His resurrection. No may preach the gospel, akampanian dagitoy nga sign. Nga sign, marka. Amen? Dagiti mang believe in the gospel. Let's read verse 15 hanggang verse 18. Then go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes in Jesus Christ is saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Okay, pause. They mang refuse the gospel, makondem, madusa. Ada ba diyan? Okay. Next. These miraculous signs will accompany those who believe. Oh, this miraculous sign. Yeah? Shall accompany those who believe. Jay mang believe in the gospel, nga i-preach na giti apostle, rumar na ito nga miraculous signs. Amen. Anya nga sign? They will cast out demons in my name. Yan. First nga sign, they will cast out demons in my name. Kuna ni Jesus. So nga dadadyan, gana data. Anya to next? Yes. Speaking in tongues. Makita yun rin. And, nya ba'y? They will be able to handle snakes with safety. Okay. Nangyari ba na siya di church? Nangyari kini Paul. Nangyari, tikakabsat tayo dito eh. Amen. So, ano ba the next? And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. Okay. Nya ba'y? They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Okay. Dagita ti miraculous sign. Ngay ikatanan dagiti adu nga papastor. Tata. So, dangerous ti last days. Nawatan niyo. Pero ti gospel kasta. No may preach si gospel dayta ti sign. Kadagiti mang believe. No mapan kayo ti church, kitaan nyo dagita nga sign. No adda.
no awan, haan nga isuda jay believer ti gospel. Nawatan niyo, kailangan niyo ngagmasirib. Amen. Kasi kastoy, adat li nagtawag, nakichat ka ni Mrs. And may sa isuna nga listener tayo ti YouTube. Kaya't kuna na may isang pastor isuna si sabaling nga church. And then kuna na pastor, maka-bless na ito ministryo, nagitidang langga ka preaching you kat mailasin ko nga at least nag-mature kayo ti spiritual. So, kaya't kung ma-meet na kayo, uray, umayak, agluganak, agarkilak, tilugan, umayak ko lang kitaan na kayo because ada problema. So, di problema na, di kapsat na dito'y bagyo, nga babae, na asawa na diay. Tata, ada pa kita church sana, dito'y bagyo. Nakurso na daan dito'y pastor, kaya't nang asawaan. Nga dito'y pastor, adamot asawa na. You see that? Kaiso ako na dito'y pastor, nga nga tate aramida kita. I need your help. So, nga nga ta, katpunak, we are so busy, pero aramid ni Satanas nita. Nalawag nga aramid ni Satanas, that's not the fruit of God's grace. The fruit of God's grace is righteousness and holiness. Ngayon, apa yung mangyari tata, nagitay ti churches. Because of the teaching. Nga ado ti teaching datan iti church, nga kasjay. They are using the grace as their license to sin. Warning that Jude 1:4. Irugito iti verse 3. Let's read those verses. Just to warn you. We are now in the last days. So you need to walk with wisdom. Amen? Hallelujah! Iti church, ket ni-redeem ni Jesus from sin, haan na nga ilugmok ti sin. Amen? Tandaanan nyo dihay. Ti church, aramida na nga nakapinpintas, blameless, without spot. Akas lababalasang nga may asawa kanya. That's the real church. Amen? So, nung umay kayo dito'y, nadya't ekspektarin nyo nga mangyari tibiyag you if you believe kini Jesus as your life. Ni Jesus, handa ka nga i-lead. Nagbasol, wano, agbiag nga niluluko. In mind ni Jesus to change you. Amen? Okay. Let's read. Dear friends, I am eagerly planning to write you about the salvation we both share. But now I find that I must write about something else. Oh, di time pa lang dagito ya, time pa lang da Judas. Dito Judas, si kabsat ni Jesus, anak da Joseph ken Mary. Itilasad. Okay. Urging to defend and faith that God has entrusted once for all time to his holy people. Okay. To depend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. So we need to defend the faith. Amen? Now verse 4. I say this because some ungodly people have worked their way into the churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. Yan. Kita nyo na kita. Anya di mangyari ka na kuwada. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord Jesus Christ. Okay, magkita tayo, condemnation.
makondem dagiti mga isursuro ija, nga usaran dati grace, nga agbiag ti imuran. Are you getting something? Ito'y bagyo, dati maysa, pastor, at teaching na, ura ka no agbabay ti sang apulo, kat umay ni Jesus, save lata. Pero dagiti nga teaching, awan ti apostle nga nang-teach dyan. Awan, hangay suro ni Jesus. Kung nanay jay prostitute, go in peace, in sin no more. Amen. Hallelujah. So dito'y, kaya kanang ko'y bagbaga, no ma-receive mo jay grace, nga ni Jesus, ken ti Holy Spirit, ti produce na good works. Righteous life, holy life. To say no to ungodliness. So nga natin gamin, kanan yung meditate your my righteousness, my holiness, Jesus. I am your image and likeness here on earth. Apay no image na ka, likeness na ka, luko-luko ka, kat ni Apo Diyos, kataan. So nagidya lang warning da dyan, kari teaching katay ti the whole world. Very dangerous. So nga kada kayong umay dito panunutan niyo di kararwayo. That is your soul. That nuhaan nga napanday tayo di heaven, say sayang tinagbiagam dito'y lubong. So you need to be sure for your salvation. Palakpakin ni Jesus. Hallelujah. Amen. Apa yung susurrender to speaking in tongues to the church? Amo yung bati tabernacle ni Moses? Tabernacle ni Moses, ada ti talo nga division na dajay. Outer court, holy place, and holy of holiest. Jay outer court, iso dajay di pangidatunan da ti animal. Aday jay ti brazen altar, na ti kayo ijay. So jay da nga partian dagi jay animal. Jay da nga ibuhos jay blood. Picture jay cross. Amen? Holy place, ijay jay ayan, iti table of shewbread, aday jay di kindle lampstand, ijay tabernacle of Moses, aday jay incense. Okay. Ijay holy of holiest, ijay ang the mercy seat. Ijay ang the presence of God. Ijay ang the cherubim. Picture to heaven. Amen? Picture to second heaven, that jay holy place. No, dito yung ijay cross. So ni Jesus in my, na i-offer ijay cross. Na iparabaw ijay kayo. Tami nga daton may iparabaw ijay kayo. And then, nagayos ijay blood da ijay. So na Jesus na iparabaw ijay cross, nagayos ijay blood na ijay cross. Amen. But after His resurrection, pininitreat na dito second heaven, where the angels are. Dati ayan ti angel. Kada duma. Han nga aming nga angel, aday di throne. Amen. Aday di bababa. So dita. Dita ti lumablabanan ni Satanas. Nawatan niyo. Manipod hell, gana sa second heaven. Ayan ti stars. Nawatan niyo. Now, nilabsan ni Jesus, kay Holy of Holiest. Kurang di time ko explain. Pero, tapno awatan nyo why we are using tongues in this church. Now, kastoy. After that, sinmangput ni Jesus ijay throne ni Father God to serve
there as a high priest. Amen? So, in pour out na the blood na ija. Ta kailangan di high priest, mangala ti blood, ija ayan, itinagpartian nga di jay, ipanay di Holy of Holies. Panay warsi di mercy, di blood. Ket once nga naiwarsi na di blood, amin dagijay, nagidaton ni jay, na-accept di daton da. So, ma-forgive da amin. Amen? Amin di worship da, prayers da, dumano ni di throne of God. Amen. But ijay Holy of Holies, ijay nga meeten di high priest ti Dios. Amen. Ijay da nga agmeet. Ijay nga ag-reveal ni Apo Diyos, makitungtong ni Apo Diyos. Amen? Now, the new covenant na tinaramid ni Jesus for us. So nga tayo data tinaramid na nga priest. So we became priest. Naugasan ni blood. Revelation chapter 1, verse 5 and 6. Okay. And from, let's read. And from Jesus Christ, He is the faithful witness to His deeds, the first rise from the dead, and the ruler of all kings of the world. All glory to Him who loves us and has saved us from our sins by shedding His blood for us. He has Made us a kingdom. yan. All glory and power to Him forever and ever. Amen. So nga pa di tayo tata. So that tayo tata ti agserve. In open ni Jesus by grace. That's the work of Jesus. Free. Awan ti bayad mo ijay. You need to believe, you need to accept. Now, you are now priest. Kailan believe mo the Word of God? So, sikat ata di mang-approach si throne. Amen. Ulitak, outer court no praise and worship. For example, in the outer court, yada kanta ijay, I will enter His gate with thanksgiving in my heart. Hallelujah. So, dagijay, no, minsan di kanta tayo, congregational song, dadagijay. Amen. And then, padayawan tayo ni Apo Diyos, naramid na yung cross ni Jesus. Praises, kenda dumapay. Then, mapan tayo the holy place. Nagiging worship song. Kailangan may enlighten tayo dyan. Amen. Amen. Medyo agtal na tayo ijayan. Tawanan tayo gugulagol nga maparti. Napartikan ni the praise song. Upon the holy place, talnamon, concentrate your soul, your mind, will, and emotion to worship the living God. And after that, nga next, it's a worship song. Pasukan tayo jay holy of holiest, the presence of God. Makitungtong tayon kini Apo Diyos iti personal. Isura jay usaran tayon jay speaking in tongues because 1 Corinthians chapter 14 is speaking in tongues direct nga pakitungtong kini Apo Diyos. Nawatan niyo? Isu nga jay in-explain ni Paul it is spiritok agkanta ak matimawatan. Because no agtatangsak ti spirit ko ti ag sasao. No agpipreak in tongues ti spirit ko ti agpipre. No agkanta ti tongues ti spirit ko ti ag kankanta. So nag-worship ak iti Dios in tongues ti spirit ko ti ag-worship. Dadya nga talaga ti fulfillment dadya John chapter 4 verse 23 and 24. Nga in the last days, umay to the time kuna ni Jesus, nga diti agdayo ti Dios, agdayo da in Spirit and in truth. Nawatan niyon,
So nga dito'y after the worship, Horabasyen darabahaya, apay nga usaran to di ay, makitungtungkan kini Apo Diyos, spirit to spirit. Are you getting something? Hallelujah. So ang kailangan umunag tayo. Ti mga ibaga nga guuyong tagtatangs, no kitahan nyo ti chapter 14, awan sursuro na di ay. Kuna na dyan, no sumrek di awan ti sursuro na, di pa ibagadang agmauyong kayo. O di may ibagang agmauyong, awan sursuro na. So nga mapan kay jay 3 o 4, ta sursuruan da kay jay. Are you getting something? Ngam jada sursuro na, maawatan na riyay. Amuda ti usar na riyay. That's the reason, apay ngos usaran tayo riyay. And kaaduan ngagtatang si sudat ti makakararag ti overnight. So na jay, manipod na born again 1986, 1987, I was baptized in the Holy Ghost. May da jay speaking in tongues. Ganatata. No dati sakit, o may kanay nakagtatangs. Ure da symptoms. I believe by the stripes of Jesus I am healed. And then adak diyang agtatang, surabahaya, indalabahaya. Makitungtungtong da spirit ko kiniamak sa dilangit. Nenejayak nga ma-strengthen. Pagamamami jayak agtang sangit. Pagamami jayak nga na-strengthen. Pagamami jayak nga nag-disappear. Nagiday symptoms. Hallelujah. So, nagito iti bunga na. Karkararag tayo. Nga even ti lockdown na tayo nga nag-surrender. Ti ababangan tayo ito more than 100,000. Anak nag-surrender ti lockdown. Because I believe God is very rich. Because of this speaking in tongues, dakkel, tinaitulong na malay. Haan nga mangirigalo ti Diyos tirong. Haan nga mangirigalo ni Lord iti awan serserbina. Amin nga gift ni Apo Diyos is very important. Beginning something, iso nga kailangan nyo usaran no na-receive yun. No anyo pa nga na-receive? Desire. Spiritual gift. Amen! Palakpakin na Jesus. O rabahaya. Amen. Ang ada kayo kasasawak ni Apo Diyos. So nga no need to interpret. No da kayo kasawak, interpret da. Wano siyak mang-interpret na lang. Ano ni Apo Diyos, sana kailangan ti interpretation. Apo tagi tayo pinulso ko nga. Nagsawa katawan mang-interpret, sardeng mo. Maditi, agtatang si the church. Pasaam, kanyong paritan tagtangs. Amen. So nga tayo, in kabil tayo, ija usto nga kausarana. After worship, ijayan nga worship tayo in the Spirit. Ijay ti kaduan nga, umayan ti deliverance, presence of God, ijay congregation. Teda duma pinutulan da diay, kasla naputulan ti worship da. Handa nga na i-release. Tabawal ti agsangit, bawal ti agpukaw, bawal ti adu ti bawal. Imbis nga isuti, mangyari, nag-float ti anointing. Bawal ti lihans. Nyanto pa nga tayo, bawal da maramdama. Bawal ti repentance. So, lagi jay, be careful. We are now in the last days. Perilous time is now. But praise God, if you believe in the gospel, now is the time. Amen. For power.